Iday! Ay na, kastoy latan ti kabibiyag mo, Merna. Awan pa'y pulos lulong awam met. Ay kat addan tulat tamat amanang. Sapay umananak ka. Masikog ka man gaya man. Apay, saan nyo nga amo, di ko nada a family planning? Ni manang met, pati pa nagsikog ko, pakibiyangan na. Piton ti anak yo ka ni Guryo. May kawalon, day ta sikog mo. Kasano lang ang tibiyagyaw kat makitaltalon laang mat nila kay mo. Manang, adda ka di extra akwartam dita. Kunakon kat, dumawat ka manan. Sa anak ka dumawat, umutang nga. Igatang ko lang iti school supplies dagiti anak ko. Nakiasawa kan tumat ngamin iti pada mamarigrigat. Nagado ti agar-aram ken ka. Ngam no apay adadya pa aguryo ti pinilim. Manaw ti ka sa pulam. Nag-awidan ni manang mo. Kaawawid na. Anya man ang timbagbaga na kan. Awan, imay laang pimasyar. Inuy-uyaw nakmanan anya. Medyo. Talaga nga ginggay ta. Sanakpay ang aklon ni manang mo. Bay amon Huwag bakit? Amok amarigriga taklag. Ang dayto iti bakakin ka. Atidog ti pasensyak. Amok day ta, lakay. Mala, nagananos na lang bakit? Mamati ak. Dumuras tumot lang ti panagbiag tayo. Isungarod akanayon ko nga ibagbagakan ka. Sige pa'y lakay. Nay-nayunam ti kinagagat ken kinaanos mo. Anya mo tanda ito ipasidam kanyak. Agriri ka? Saan mo't asi ka tagbirbirok? Tinapaan na magmbaga. Ho! Jak kaya tayo ta. Dayta ti adda, iso nga iso ti anusam. Oh, rajak mangmangan. Di saan laang? Nauma akon amangay ayuken ka. Oh, napan ka lang arod nakipalengken. Nating pailaang ti ginatang mo. Sa anak anapan nagpalingke. Naggapo ak balay ni ading ko Merna. Kat dagitan nateng mula nila kay na. Kat, apay nga arod aban ni kesan nakngay. Wen tanagagat ja asawa ni Merna, saan akasken ka a degree holder ama ko na ngam awan met trabaho na. Agsao ka manan ako nak. Mabalin ko mo't kati agtrabaho no kayat ko. Kat apay nga rod asan ka nga agtrabaho. Bumaket akon a maestra. Saan ka pailaan nakabirok iti trabahom? Tati kayat mo no agtrabaho ka si kaadagos ti manager. Nangina ti irik itakan. Amok amadama. Iswadi nanon kan dito'y taltalon. Gaputa kayat ko asya kon ti gumatang iti apit mo nga irik. Ay, pudno ma'am. Una, saan mo nga itad iti sabali? Gatangak iti special prize. Nagmayat ngayon no kasta ma'am. Saan nga main ang nagtalon nagititad dumaaman nalon? Gaputa kabutong dati tikag. Angam sika, nagtalon kalata. Turod lang ti pakinakam dahi ta ma'am. Isu nga road aman mano ti magatang nga irik ita. Nagswerte ka ta nagtalon ka guryaw. Itultuloy mo tadakkel ti masangwanan ti kaskan ka. Miss na kita. Wow, nagsuhitan. Oy, tenga ti rabiingam cellphone ka pailaang dita. Ha? Ay, ginitak lang di oras. Oras nga, adda ka chat mo anya. Ha? Ay, awan, maturog ka kiti. Sika nga awan trabaho na ti makichat. Ay, di ka lamabain di tabagim. Na, rabrabingag siya, sermon ka. Oh, diyan mo't cellphone mo, tagri-ring. Nibayaw mo da itoy. Ay, katsong bata mo na. Nuapay mo't nga awagan na ka iti katangaan ti rabi. Hello? Manang, naganagan ni Berna. Adda kami dito ospitalita.
Nasayat mo tanaganakan, ta sana marigrigatan. Lalaki ti anak mi manang. Usto day na, ipalaygit mo ni bakit mo. Sige, umay kami pumasyar di ta inton bigat. Bye! Puunay ka mutin. Taagunget-unget ka. Imbis ko maamaragsakan ka. Maragsakan, anagadon ti anak da. Ay, kit nagagadamot ngamin. Wen, nagagat ni bayaw ko. Sika, sadot ka. Maturog tan, saan kan nga agsel po cellphone? Inidap ko lang araw doon. Mamwak lang ang makichat-chat ka. Putdak ta junior mo. Nag-cute ti baby mi anya manang. Wen taubing pay. Naa, ni manang mat, nakamisuot manin. Amok mat ngamen nga adulat tan ti baklayom arigat. Agasam day tapito nga ubing abiyagan yung ay. Kabailan mi asuportaran ida, tagtintinulong kami kiniguryo. Mabiyag kayo iti panagtaltalon na laang. Di mo amo ayamanang adinanon dapay aginatang jemula na nga irek. Day talaang ti panpanakkel mo. Swerte day tamanang, manmanutikas na. Ni manong ay, kumusta mat? Ay na, di mong damagan. Mapirdi laang ti aldaw ko. Adda ka din trabaho na? Saan ka di pa'y nagmasteral? Awan, nagpili iti trabaho. Da ka gaya man dito'y lugan, bakay? Tatay ka pa'y nga ururayan. Apay, asino ti awawagam? Iya kumpare ka. Kumpare nga, katawa ka akatawa makisarsarita di taadayo. Kumpare ko na. Makadlawa ko na. Mamwak lang alukluk ko na kung nagtumot nga men. Agalwad day ta alwadam. Putdak day ta. Oho, pandarak man lang ang lugan. Agong unget ka manin. Maala, inta, pumanaw tan dito'y ospital, tamapana ko nagisuro. Nagmayat man, nagitiapit mo nga Eric Guryo. Natiyambak lang, ma'am. Nagdadakkel, tidawa na. Kay maak kami na talaga tagtalon, ma'am. Kat, kas itisigod syakman ang tibanggol pa eh. Ay gatuan, ma'am. Basta kada agapit ka, ibagam kanyak ta syak timang bayad. Wan, ma'am. Arigla daw. Nagsakitan ti pagbagik. Kasano asan nga agsakit day tabagbagem, kat nakailad ka lang mat dito'y balay, saan ka pa'y amaininitan? Masanburnak nga road. Apay, di mo amo ang makapakanser ti singising ti init. Nagkanser ko man ani bayaw ko aguryo. Oho, iyawatan nakman kidi iti namag. Jejus Aha, naglaing kan? Pati inumom ipayawat mo pa'y kanyak? Sige matan Di nakpay among asikasun mo. Pasigla na agong unget akan ayon tiraramidam. Ano ti aramidek a paperwork ija eskwilaan? Tangay nagililad lang ti aramid mo. Tumakder ka, tamapan ka agala iti Diyos nga inumam. Ne, bakit? Adagbusbusina. Ne, puraw mat avanday ta nakaparada di ta igid ti kalsada. Asino nga ta ti makinkukwa? Adda ka ni manang. Lugan yo, day tapuraw avan? Wen, Ginatang yo? wen brand nyo da ita. Nangalaan yo nga iti kwartayo a pinaggatang yo. Ni manang mat, gaputa agtaltalon lang nila kay ko. Saan kamin amakagatang iti brand nyo avan? Manula ang abulan asa anak abimisita ija balayo? Adan lugan yo abaro? Madama pa yun ang ipatpatarimaan mi jay balay mi nga uyawam apan aw idi. Ada kwartayo? Ni manang makapakatawa. Awan nga min bilib mo kin nila kay kukut. Masikog ka manon siguron. Saanin manang, nag-family planning kamin kin nila kay kukas kunam. Invitation para iti panagbunyag jay kaanakam. Isunday to dya inyanak mo ija ospital? Nag-cute man.
Kaano nga iti bunyag? Lugan damir na di puraw avan? Kita man, gapo iti kinadakkel ti anos ni Goryo, nakagatang da iti lugan da. Day talugan mo aginatang mo pa'y idin 19 kupong-kupong, dandanin saan nga agandar. Mayat sa ti agtalo na. Mayatsa? Agtalon ka? Idin to adimon to pa'y may korre dya inadal mo? Ay, nagmasteral ka pa'y mat iti mano atawan. Istambay ka mat latta. Isunda ito'y jay panaw idi abalayo? Wen manang, impa second floor min tanagadumat ti anak mi, kasapulan da ti bukod da asiled. Naka-tiles pa yan. Ura jay kusina yu akadaratan laang ide. Nakagatang kami matan iti TV, tapno saan amakibuy-buya iti kaaruba dagiti ubing. Nagpartak matan ti panagdurasyo, Mirna. Sige ngamin nila kay kumanang, trabaho at trabaho, aldaw man ken rabii. Naudi kamin ken ni manong mo. Kasjay latta ti kabibiyag mi. Agap apa akanayon, gapo iti kinasadot ni manong mo. Ala, intakit din ijay kusina, ta nakasaganan ti makan ijay. Aywan gayam, nagsangpet sa amin ang dagiti padpadaanam a bisita para iti bunyag jay ka anak ka. Manang, nalpas ka din anangan. Adupay ti makan. Man kalata mana. Ay uwan, kalkalpas ko. Birbirukak man nilakay ko. At damot ijarwar manang. At nakasarsarita na iti cellphone na. Nangan nga tamot tan. Inak man damagan. Oh, I love you, kunak. Sika talaga. Nakasweet ka. Miss you. Pakisman nga rod. Siyak man mat. Kisnak mat Nay. Kiss gayam Ay, ni bakit mat? Uray akla na ulaw. Asino day takasarsaritam? Asino? Ay, bayan, ata ni misis ko. Asino day tako na? Ay, nagkatuti tao. Di naman ibabain dito eh. Awan bibiyang kuno ado ti tao. Kunakon kat. Idi pa'y aluklukon na. Meron na bakit? Apay aya, madama ak nga agi sa serve iti kanan dagiti bisita. Ay sus, ni manang mo. Pungpungutin na ni bayaw mo. Anya, taapay. Ingka kitain. Anawaam ita delikado. Manang! Guston! Awanin buok ni Manong! Kaasa na! Kalbok day to yung tao. Ibatanak Mirna. Nagadutin tao amang buy-buy kada kayo. Di kayo lamabain. Mun nga rod. Iskandalosa na tama nang mo. Kasano sa anak nga giskandalo? Awan lang arudan trabahom. Agbabae ka pa'y. Awanan kay tipain. Saan mo nga ibatan ni manang mo, Mirna? Kasla yun. Ay, nasugot pa yun na. Guston! Unay matikas to yagasat ko na yan. Guston, Manang. Nagmanmalon kan nagrungrungaan. Nagdadakkel ton adagiti ay bags mo nga agisulo. Nagmalasa ka na kiasawa iti degree holder. Barang agbalbaliwon ni Manong. Imbagpaykan ka, tauray numan nalon lang tinasawam. Nagagat ka na anos, nasingpet pa.
Pay! Oh, lakay, nangagmang. Hoy, nangit ko. Umay ka man ngamin dito, api nga da kaya dita kusina. Mainak ngaming kinimanang mo. Api amabain ka. Anya laki din, ay halakay. Oh, manang, adtoy nila kay ko aman nalon laang. Ngam kas makita mo't, na progreso ti panagbiag ni, gapuken ko na. Oh, anya ngay lakay. Wun ko na mo't na. Anya lakit din. Agsao ka mo't Nakapulas ka lakay. Sa di naman ti papanamon. Mapanak man ijay ayan ni pari dino bakay. Tapa ijay. Inak man kasarita ni kumparek. Bareng adda mayawis na trabaho. Ay katwa na. Sa bagay, di dino, saan amaaw-awanan iti trabaho. Ay, manumat din alawas nga awan trabaho lakay. Wan nga rod bakit? Awan pa yun pangalaan iti pagabasto. Anya lakit din ay ati kastoy abiyag. Adan tulap ta ka di. Anya lakit din. Aganos ken aggagat talaeng. Anos ken gagat laeng. Saan met nga minakanayon nga da trabaho. Adalat tamat ajay maawanan ka. Awan gayam trabaho mita paray. Awan nga rod pare. Duamot din alawas nga awan trabaho. Awan pa yun pagabasto. Ayaw na yun ti kastoy. No kaya't mo, umay ka makitrabaho ka na kamay paray. Ay sa dino tayan ti trabaho yo ita pare. Ijay ilay paray. Mayat mo tijay. Nasingpait kan mapangnamnamaan ti boss may. Kasta ka di pare. Ay, pang-aasim man nga rod tayo sa raknak. Ay kit po na paray. Intun bigat, masapa kang umay dito'y balay. Makigiddan kan kanyakaw na mapan ijay ilay. Iti kasta, makasaritam itinasayaat ni boss. Ay uwan man nga rod pare. Ala, agyaman ak unay ha. Awan na nyaman na paray, si kakid di mo. Basta umay ka, intun bigat. Anya ngay mati may imbaga ni pare Lando, lakay. May nagdamag iti trabaho bakit? Awang kanot trabaho na ita. Kasta ka de, kat ayabam ijay trabahom. Kaasi damot no awan pangalaan da iti pagabastuda. Sapay talo ti anak da. Wen bakit? Iso tinagsaritaan mi itay. Imbagakin ko na masapa nga umay intun bigat. Taggiddan kami na mapan iti trabaho. Aywan tapno personal makisarita iti bosyo. Ngam ni kita-kita umot no maminsan ngamin ni Lando. Kasla, kasla adda bagbag titna no maminsan. Day tangarod bakit? Manyangay nga rod. Kaasi mo iti pamilya na no awan trabaho na. Kita-kita lakay. Sapay sikat ti mangisarakan ko na iti trabaho. Adu ngamin ti mangibagbaga. Nga iso akanayon maikat iti trabaho. Gaputa adu ti ririna. Kasla dadael ti ulo na no maminsan. Ta isuruan na pa'y kano ti boss. Pudno day ta. Sapay la kumaa. Ta saan nantong aramiden ijay. No bilang laang bakit? Paglakit din, tada ni pare dino. Bareng makastrekak man iji pagtrab-trabahuan da. No kasta nga rod, sa paam ti bumangon inton bigat lakay. Tapno makigiddan ka kenkwana. Wen bakit? Lakay, pangaasim man ngamin. Tano bilang makastrek ka iti trabaho. Saan mo ko mga aramiden tikas iti inaramid mo iti sigod ang nagtrabahwam. Saan mo ko mga ibagbaga, kan saan ka nga agat atap, nga addamang daddadael ken ka. No maminsan ngamin, day ti pakaikatam iti trabaho. Si kakit dimot bakit? Saan na mapasamak day ta? Saanon? Nasaya at ano kasta? Kanti kanayon ko nga ipalpalagip ken ka. Iti amin ko maapagtrabahuam, saan mo ko mga isuruan ti boss, ta nakababain. Anya? Day ti parikot ken kalando. Isuruam ti agpaspasweldo ken ka. No kasta, mangrugi ak nga rodan inton bigat, sir. Wana, lakit din nakasaganagan, sir. Ay,
Si kakit di mo't, sir. Saan na kumamot nga awagan iti, sir, Lando ko namlata kanya kon, sir. Ha? Ay ka, tuwa na. Lando, no da itate ko nam. Uwan, sir. Katagyaman ak unay iti panangawat yo kanya kiti trabaho. Awanan yaman na, sir. Basta saya atam, di pa nagtrabahong kanya. Agbayag ka. Ay, agyaman ak manan, sir. No kasta, mangrugi mo tan nilanduin ton bigat, lakay. Wen bakay, iso mo tinagsaritaan da kan ni boss itay. Nasaya at angarod no kasta. Wen nga rod bakay, naimbaglaki din atay nawat da adagos. Ken pagrugyan na adagos inton bigat bakay. Sapay la kumaa, tamaanusan nilando ijay, tapno bumayag ijay at trabaho. Ken tapno addamot tan ti regular apagsapulan na. Bareng no saan na mauma. Wen alakay, ken sapay la kuma, ta saan namanen nga ipakat ti dadael nga ulo na ijay. Day tangarot ti pampanunutek bakay. Ang mga nusumron to manay. Nakababay yung laki day ken ni boss Arthur. Kahit, kumusta ti may sal daw paray? Anya ti makunam dito'y trabaho tayo. Mayat paray. Awan makunak. Nagsingpot ni boss. Libre pa iti makan kan merienda. Ay, wala paray. Nasingpit at talaga ni boss Arthur. Man ti boss akas ken kuana nga agpakan iti pangal daw. Aywan gayam paray. Mabalin nga ti agbalik ni boss iti kwartano bilang laang. Ha? Ay, kitwan na paray. Mabalin lata. Iso na lang, naira naman nga danapanan na. Mano ko mati masapol mo ay paray. Uray sa nga ribo la kumaparay. Pagsakada mi man iti gasol. Naibusan kami nga ni dirabi igayt. Kasta ka day. Ay ko, dumagas kay di balay buludon pa lang di may sa agasol may paray. Ada mo istak may di balay. Ay kasta ka de. Ay uwan man nga rod pare. Ay agyaman ak unay. Sukatak to nga rodang no agsweldo tayo inton Sabado. Kanya pa ilang teraramidan tayo ngay. Kat nalpas tayo matananangan. Intayo kid din. Tapno malpas adagos teraramidan tayo. Anya. Si kakit di himot paray. Kalkalpas tayo pa ilang anangan. Apay ngamin ay nga, dardaras ka. Take time ngamin na paray. Alakid din. Intayon. Ala, agpalpa kayo pa yan na impaglando. Saan kayo met nga idardaras? Take time, ako na ni Dino. Intayon. Awan ti malpas no adu ti inana. Ken adu ti istorya. Anya. Anyamatan dyan sirek mo, Dino. Kasla na turay man. Ay, day tangarod sir. Iturayan na tayo matay. Oo na yan. Sa nabali sir, kasaritak tuman. Mayat mo dinidamo ang nagtrabaho. Ngam kabayatan na bubaybayang. Tumurturay mo tan. Sapay dagiti kakastang ugali ti Jack kayat ngagtrabaho kanya. Sir? Kan may sadyak kayat kang guana. Malaksid iti kinaturay na. Kabayatan di pa nagtrabaho na. Aduk tiriri na. Saan amalmalpas ariri? Siyak pa hindi mababain ka na kayo sir. Gapoy iti kastang aramid na. Saan nabali sir? Kasaritak to. Wan man, ibagam kan kuha na dagiti Jack kayat. Ngam nun at turay lata. Sa anak ngagpangadwa amang ikat kan kuha na. Hay, awanen lakay. Kunak tumot ket. Ar-aramiden naman tikas iti inar-aramid na iti sigod a nagtrab-trabahuan na. Ay, day tangarod ba kay? Kasaritam anilando. Ibagam kan kwa na abalbaliwan na mutikas jay nga aramid na. Mahiya din pag may time ako nada. Oho, kasano amabain day jay? Kat uray nakasango ni Boss May. Kat sao. Anya? Un ba kay awan babain ni parilan daw. Iso akas taunay abain ko. Tasyakit nga rod tinang isaraking kwa na iti trabaho. Ay, oo na yun lakay. Kasaritam Ngam no iturayan na kamat.
ay ibagamon amang sapul iti sabali a panggedan na. Kasta talaga ti bagak king kuana, nagpatangken pa lang ti lokaw. Di na mo nga iwanan ti panang tulong ti tao king kuana. Ipaturay na lata ti kinaagin lalaing na. Anya ka din dito nga ibagbagan pare Dino. Pasensyakan pare ngam tima ko naklaan. No kayat mo nga agbayag iti may sa trabaho. Saan ko maati amin na kayat mo ti masuraw. Ha? Agasem mang ngamin, tasurwam pa yun ni Buseng. Uray kalkalpas tayo anangan, kit ibagam asigi kit deng. Agtrabaho kit deng. Ay, una yung nga. Kahit awan mo ti parikot iti dayta. Anya? Ay, si kakit di mo't pare. No para king ka, kit ayos lang dagi jay nga aramidam. Ngam no kada kami mo't amang kita, kin makangkangag. Saan anasayat pare? Anya? Kasayatan na si kang agtrab-trabaho, kit napakumbaba kalata pare. Urayam, nanya ti ibaga ni Buseng. Saan asika tagdidesisyon pare? Sigamot pare. Ti importante ket husto mo dagiti desisyon ken isursurok no kwa. Wala, makamo ka pare. Itad konti sweldo may talawas, Lando. Ay ket thank you sir. Ngam pasensya ka na. Oray saan kan nga umay inton Lunes. Mangsapol ka laangan iti sabali apang gadam. Apay ngay sir. Nadalos mo ti trabahok dito'y site. Awan mo't parikot iti trabahok sir. No paraken ka kat awan parikot iti trabahom. Kan no paraken ka kat nadalos. Siya saan? Anya? Kasi din ako nak, mangsapol ka laangan iti sabali apang gadam. Yak kayat ti kasta. Nga oray nakla isuruan abos mo. Ay, sir. Ala. Saan kumamata kasta? Alaki din. Nagkadupay lang nga laulawatam. Awatam mo na iti swaldom, kat saan kan nga umay inton Lunes. Anya? Tiawanan bay na Dino, South bakit di? Tapay nga ungot ka nagawid lakay. Dayay adino, amok nga iso ti akin arami diti amin. Amok nga iso ti nang dadaal kanya kinibus Arthur. Iso anak ko na nga uray sa anak kanon asumrek inton Lunes. Anya? Awanan bain, awan serbin akong pare. Iso pa iti mang dadaal kada tao mo't. Lakay, saan ka kumamot bastag pabasol? Ang mga no adamanen na aramid mo ijay site asan anasayaat. Iso akas tamanen asaan da ka manen apastriken. Anya kumangay ti madingar aramidag. Awan mo't. Nadalos mo ti trabaho. Iso akit di ti paparaw-paw ti trabaho na. Iso ko matirumbang nga maikat ti trabaho. Sana siyak. Anya? Adanto aldaw na daya adino ko naktumay. Anya lakid din. Iso mo tinapan na imbagbaga ijay balay idi rabi imare. Anya? Imay ijay balay. Na imbag ata naranaan na nga danila kay ko. Iso anagis istoryada. Ay, una yan ti asawa. Naku nana, ani pari dino kano tinang dadaal kan kwa na iti trabaho. Iso kano ti makagapo no apay ana ikat. Anya? Bagbaga am ti asawa mare. Ang mga no maidanon kini pari dino ti kasta nga ibagbaga na. Narigatan. Sapay ni pari dino matlang tinang isarek kan kwa na iti trabaho. Day tangarod ti pampanunutak mare. Mababainak kada pari dino nga agasawa. Taisuda tinang tulong kan kwa na tapno lang makastrek iti trabaho. Ay, una yan nga ni pari Lando aya. Mala, bay ang mare. Kasaritak ni Lando inton malam. Saan kumamatakas na timapan mo ibagbaga iti tattao lakay? Anyamanan ay ati basol ko bakit? No kasta, saan mo nga ammo ti aramidam? Kahit awan mo ta talaga ti dakas nga aramidak. Anya laki din aya. No apay aya, amapan mo ibagbaga iti tattao, ani pari dino tinang dadaal ken ka iti trabaho.
Di ka di mabain iti kasta nga ibagbagam. Anya aga po ang mabainak. Kat pudnumot ngamin nga iso tinang dadaal kanya kiti trabaho. Iso ti makagapo no apay anay katak. Lakay, amangan no adda makangag iti dayta nga ibagbagam. Narigatan. Ayawan bibiyang ko nga uray adda makangag. Sana bali ta pudnumot. Anya lakit din. Unlakay, dayta tinakunada kanyak itay limabasak ijay balay daduning. Anya? Nayalan doon. Talaga asyak pa'y gam, tatapon na nang dadahal king kwa na. Anya laki din. Amo pa'y daya akumparin. Anya ko mano bilang ti dadahal king kwa na ngay. Kitsigod mo ti nadadahal ti lukaw. Ibagam man day tagan ko na lakay. Bareng matauhan ti salbag alalaki. Si kalangarudan ti nang isarakan ko na iti trabaho. Ita, si pa iti pabasulin na anang dadaal kanukan ko na. Nagloko talaga dahi alan daw. Aw mo madadahal king kwa nan. Kung wala no dapay lang ti madadahal king kwa na. Anya laki din aya. Sapay naglay ngagpabasol, di na pa'y panunutan nga umuna, no adda ti saan anasaya at ngay naramid na ijay. Nga iso, tinakaikatan na, ayan niya laki din, aya. Si kaki dimot pare. Apay anapan mo imbagbagay ti tattawa siyak tinang dadahal king kay ti trabaho. Ay kat pudnumot ngamin. Amuklatan na si katinang dadaal kanya kini Sir Arthur. Iso akal lahat-latan di panangibagana asaan ako na sumrag. Damagan ka man no anya pay lang ti madadahal king ka pare. Ah. Sigod kamot ti nadadahal. Alaman? Anya? Sigod kamot ti nadadahal pare. Iso nga awanan ti rumbang adadahal pay king ka. Anya? Ibagam ki din na siyak tinang dadahal king ka. Idinto taam mumod nga gintuturay ka iti trabaho. Iso asaan na nakaanos si busking ka. Iso nga inik ka na ka. Sa ita, siyak ti pabasulam anang dadahal king ka. Ay pare. Kasi tinakunak pare, sigod kan adadahal. Awanan ti rumbang pay ang madadahal king ka. Konya, kasta lang arod, tinaibagan ni Pari Dino ken ka. Pudno matimbagan ni Dino ken ka. Sigud kan adadael. Awanan ti rumbeng pay adadaelen ken ka. Ay, sumardang ka man siya. Saan nakadadaala niya? Anya asaan? Amin mat ngamin agaraw mo ket garaw ti dadael a tao. Samo pay ibaga adadadaelen da ka. Iso asan kan amas daw akasta timbagada ken ka. Anya? Oh, iso nga inton sumaro namanan nga adda pa kitang danam. Saan mo kuman maulit dayta nga inaramid mo. Nang runa no ti ibagam anang dadael ken ka ket tinangisarek matlaken ka. Nakababain lando. Anya lakit din. Ang mga numaulit tumanan dayta nga ibagada ken ka sigud kan adadael. Salbag ka kiteng. Mare, anya ngay ti baro ala kum asim mangpat. Ha? Ay ko, mare. At dati kasangsang patala ko. Dress a bohemian. Nagpipintas ka. Kasta ka di, mare? Sa anak pa yung nag-live ti Facebook. Ta nagbisi ak ngamin. Iso ngayon ton Sabado ti pa nag-live ko. Nakabisyam mo't, mare? Siyempre, napan kami nag-date kini loves ko. Ngay patpati ko unay-unay. Anya? Katuan man. Ison ti lubong ko. Ison ti biyag ko. Iso, anapatag ti time ko para ken kuana. Alawan, mare. Sapay la ko mga rod, tagbayag kayo. No asino man day taalabs mo. Oh, siyempre agbayag kami. Ta I'm good in handling a relationship. Sigamot, mare. Ay, basta. Umay kanto ija balay, mare, ha? Agkita ka iti dress mo. Ta nagpipintas, ti kabarbaro asang pa. Wen, mare. I'll be there later. Lakay, mapanak man ijay ayan ni Nicoliala inton madamdama. Kalpasan ti panangan tayo iti pangal daw. Ha? Apay, anya ti mapan mo alain ni Jayan day bakla?
Adda ka no ti kasangsangpet a bohemian dress ala ko na. Ha? Mapanak man nagkita iti umanay kanya. Uray may salaang lakay. Napintas ngamin kat ti bohemian dress. Manungay ti maysa. Jak pa'y amo ta saan namut na ibaga itay. Ngam sigurado nangina, tanangina mo't talaga ti kasjay address. Kasta ka day, bakit? Siguro 350 ti maysa. Kahit aday gatang mau. Ada ngam no ikanak pa'y akit pagyamanak iti kasta unay lakay. Ala, adda kwartak iti pantalon ko nakasabit iti likod tiri daw. Mangala ka iti sangaribaw. Isaw ti gatang mo iti dress nga bagbagam. Ay na, agyaman ak unay lakay. Agyaman ak talaga. Ay na, nagpintas mo tanday tayong paras mo, Mare. May bagay unagan ka. Nagmayat day to'y kulay na maray. Wala rin, Mare. Dahil paglakid din, tayong manaykan ka dahi medium size. Kunak lakit din no dakkel kanyak. Ngam sakto laeng magayam. O niya, gatang dahi ta? Wala, gatangak day to'y kanjay kulay red itay. Apaw, duwa nga ron. Mare, kakaiso na nga adda interneto nyo nga igatang ko. Ay kat gundawaya ko na. Ay, sana all. Ada itid asawa na nga igatang na iti dress. Siguro, napagbigyan ngamin ni paring Tonyo. Itinamitlo at dara si Sungay. Aywan amare, saan laeng anamitlo Namin 5. Iso akundi itad, iti paggatang ko iti dress. Alam nga ron, saan ka nga ikan iti discount? Tadamit kami nila kay mo. Anya, ay, sika talaga mare. Discountan nakmet ni, 2-3 tangek. Anya lakit din da ito nga online seller. O anya, may bagay ka di mo ilang kanyak da ito ginatang ko a bohemian dress lakay. Maibagay abakait. Adda ka di mo ti dress asan na may bagay kin ka. Anya, kas ka lamang artyo. Kahit pudno mo ti bagbagak bakait. Anya laki din. Nagpintas pa na ita tela na. Talaga mo ni Nicoliala Nagpipintas tila ako na. Ne, laulawagam alakay. Ha? Nutila ko na kaditi napintas. Wano ni Nicole mismo ngaglaklako. Aday ta ka man ako nakon. Tila ko na laeng ti bagbagak. Sana karaman da dya bakla. Nasaya at matnukas na. Ibagam lang, numapinpintasan ka kankwana. Tarugya kon ti agungat kunak tumet. Tila ko na laeng kunakmet. Anya kalaki din aya. Nalangarod, inak gumatang iti sidaan ijay tersena ni bakit inga. Kastoy ko. Wow! Nagmayat man day ta bohemian dress mo, Mare. Ha? Aywan mare, nagmayat ti tela kan kulay na. Nagkatangam nga iti day ta. Ni bakla, ginatangkukan kwa na idi na minsan. 2 ti ginatangkukan kwa na. Red jay may isa, kanday to yelo nga inusar ko. Iso na lang tanangina. 450 ti may isa. Una yun, kung namatla no salsalud-sudak no mano ti ginatang na, kan no mano ti presyo na, para magababae. Ha? Adda ka di ibagbagam mare? Ay kwa, awan Mare, ti kunak, napintas day ta dress mo. Taabang ak mamangarot ti pa nag-live ni Nicole, tagkita ak mamot iti kasta address, Mare. Ayun na mare, saan ka nga agbabawi agumatang nukwa? Barang adamot may bagay kanyak, Mare. Wow! Nagpintas matanday jay. Imain ko man. Oh, anya day taboy buya bakit? Ni, kasla ni bakla mo day ta agla-live. Ay wala kay. Nagpipintas nga ron ti bohemian dress ala ko na. Isong adatalo nga in mind ko. Anya, ay, nagadumutan ikang. Wen ka dila kay. Tapno adamamot na pintas address ko. Anya langkit din. Mabalin mo't amay sapay laeng ti imain mo. Apay, mano aya ti may sa? 450 kanula kay.
Isu nga 1,350 amin di talo nga in mine ko. Makaammo ka iti pagbayad mo Awan maited ko. Amumatan alunes payla ita. Ket inton Sabado payla ang ti panagsweldo me. Anya? Main ka amain. Di mo pa'y siguraduan nga umuna no adda pagbayad mo may. Anya ka lakit ding. Ne, dress mat dagita imot mo, Mare. Juan Mare, mapan ko man idrap, iti tersena ni Bakit Inga. Ha? Talo da ito'y abuheme Andres. In mind mat ni Ikang hindi kalman na nag-live iti Facebook. Apaw, nagadong? Juan Mare, nagustuhan naman ati kulay kang tela na. Sana all nakamain iti talo. Sabi lang ko talay na dagos. Imbaga kan kuha na nga ibati na latan kini Bakit Inga ti bayad na. Nagnaaki iti tersena ni Bakit Inga. Nakuna na kanyak nga adda ka no indrap ni Nicole Ijay address. Dagiti inmain mo ka no? Ha? Na, mano ka nun ngal daw Ijay? Ngam saan mo pa'y mat-anaal-ala? Apay ngamin asaan mo amapan-alaan ket inmain mo nga rod. Kuwala kay. Di kakaiso na ngamin a kwarta kapag bayad ko kuma. Imbayad ko pa'y lang itilinding ko di Martes. Isong awan kwarta kita. Anya? Ay ket, kasano nga rod itan? Ket ni, indrap da ni Jay. Ay naapo aya. Sigurado ang makapungtot da ya abakla iti kastangar aramidam. Saan mo't siguro lang kay? Sana bale, tano agkakwartaak, mapan ko alaen adagos dayjay. Ay inka alaen. Di mo orayan ang makaungot kan ka dayjay. Amumot na sa bali ni bakla no makaungot ko naktumay. Amo Mare, agas asukan ti agungkoy ti dayjay nga Ikang. Ha? Tapay, Mare. Tilansa mga min masungsungsong na dayta nga agong mo. Iso nga asok nga asok. Ay napo, nasuro ka na makalawas din na palabas. Manipot indrap ko ti item na iyayan ti tersena ni Bakit Inga. Ngam agasam man. Aging gayta, saan na pa yung inalala? Ti salbag babae. Anya? Ay unay matanday di nga Ikang. Api ngay akas tamot tantar aramidan na. Talagang pagpungpungtutin na dahil nga Ikang. Sapi saan na nga isisin dagiti i-chat ko kinkwana. Nga uri naka-online mat. Ay una yan. Noam muna ko mga awan pagbayad na. Saan ko malatan nga agmamain. Tapno awan baybayadan na. Dito nga ron, idi madama ti live ko iti Facebook. Mine a mine. Haging ga nakatalo. Tiragragsak ko mat. Taadda nagmine. Ngam, ay na. Haging gayta. Adda pa'y laijayan ni Bakit Inga. Itulod mo laangan ijay balayda. Ay, no saan nang alaen kalpasan ti talo pa'y ngaldaw. Saan lang nga kasta daramida ken kuana ko naktumay. Anya laki din. Don't me kunakmanin. Nasaya at man ta nagranata, Manong Anton. Oh, Lydia. Si kamad kayam. Papanam? Mapanak ko marita tersena ni Bakit Inga. Mapan ko kumaidrop da ito'y item ni Manang Ikang. Ha? Nag-live kami itilakok idikalman. Adamo tiin main na nga innam ablaws. Nakuna na nga idrop ko kanulat tay jay. Anya? Ngam nakita kamot Manong, alaham latan Ay isa natin ko. Ipanmulatan ijayan ni Bakit Inga. Isuntulangan ti mapan mangala. Ta isumot tinagmain. Ay, uwan gayam. Mano ay ti bayad na dayta. Bali 95 pesos ti may sa Manong. Isu a 570 amin daytoy. Ay, sige. Ibagakan ko na. Apaman ang makaawid ak.
Anya kalakit din aya. Saan mo pa nga inalala ti item nga in-drop ni Nicole? Ngamita, adda manan ti in mind mo kadagiti lako ni Lydia. Ah? Ay, kwa. Alaak mat dayjay lakay. Anya lakit din aya. No kasta nga rod, ing kaalaan itamot lang. Saan mat nga itaalakay? No Sabado. Anya, ay una yan. Pagururayim mat di tao. No saan mo nga in mind dagijay, nalako da siguron iti sabali a tao. Saan anaista kijay? Wen ka de. Makapasuron day tanga aramid mo. Siya pa yun ti mababain gapo iti kastangar aramidam. Lakay. Kanayon kumot nga ibagbagakan ka. No awan tinamnama ang mapagbayad mo, saan ka kumamot nga agmamain? Ay, Joy Miner ka ako nada. Anya? Inton kwan, ipos dalang arod day tarupam iti social media takitaam. Ganabam ti maibabain gapo iti kastangar aramidam, salbag ka! Ay na, sakitan talaga ti ulo na dyan babae. Bigbigat pa'y laang agong ungot ka manan, Mare. Kasanuman ngamin, Mare. Aging gaita. Saan pa nga nalala ni Ika ang in-drop ko address si ayan ni Bakit Inga? Diyos mio, Mare, Mar. Nagbuotan. Ngam saan na pa'y lang nga nalala. Siguro akat awan pagbayad na. No awan ko mati pagbayad na. Saan amain ni tilako takin lako. Tani, makapasuron matikas diyang ugali na. Tinasaya at nga aramidam, mapankalangan ije balayda. Kasaritam itinasaya. Ay, saan, Mare? Saan nga uso kanyak tikas ta? Ipus ko kidi man tirupan na iti apagbiin. Anya? Marungwam tikas diyang aramidan na. Saan lagayam asyak tinagmaynan na iti ado. Uray ni Lydia. Ado kanutiin mamay na abado. Ngam saan namat anapan inala. Tiawanan bain a babae. Apaw, nagmaya ti tuturugam dita. Apay, saan mo nakita ti rupam nga impos ni bakla? Anya? Impos na tirupak ko nam? Katuan, impos na gapu iti pungtot na ken ka. Agasam man nga minday ta nga aramid mo. Chat kanukan ka iti messenger ngam pulos asaan mo mad nga isisin. Anya? Ay una yan? Saan mat lama ka uray mat dadya tao? Alaag mat kat, ngam saan kumapay nga ita? Ha? Anyang alaam ngam saan pay nga ita? Iso nga rod nga aglaklako da. Tapno addamet paginkaman da. Kasano ako mita da iti laklako da. No si kamat a Joy Miner, may stock ti item gapukon ka. Ala, kita tarupam nga impos da. Taagnakam ka. Uray ibagam akaswam ni Nicole. Gapu iti panangipos na ditarupam. Ay na, si kakit ditirumbang agbain. Anya lakit din. Ne, itaman pa nga imay ka dito yung balay mi. Ang makapaasar tirupa na. Si kakit di mat mare. Pangaasim mo tan I-delete mo ti rupak nga impose mo iti Facebook. Apay, ada pagbayad mon? Ay, uwan mare. Adto iti bayad ko ken ka. Napan ko pa'y inutang kini katugangak dayta. Anya? Inutang mo pa kinikatugangam ti pagbayad mo iti in mind mo address? Diyos mio, Marimar! Anya ngay nga rod mare. Basta i-delete mo kumaatin post mo. Nakababain nga minunay. Naina, among matgayam tagbayin. Ngam no apay pinarigat na pailaan agsingirkin ka. Kwa. No among kumamit ngamin awan pagbayad mo. Saan kang agbalin a Joy Miner? Gapulaeng tanakita manapintas kan may bagay kan ka. Ala, sige, main ka main. Into numalpas ana idrap. Saan mo matgayam nga alaan? Saanan maulit mare. Ikarik dayta. Don't me kunakmanan, ha? Ala, inkapay iyayan ni Lydia. Inkabayadan tirumpang abayadam ken kuana. Tani, impos nan samit langin tirupam. Anya? Si kakit dimot mare.
Kaslasaan ka abayadan mo, iti inaramid mo kanyak. Di mo la maura yan nga umay kabayadan. Ne, takas na si kapit adaganas na nga agreklamo. Si ka lang nga rodan ti perwisyo. Mare, awan pa'y laang ti pagbayad ko itaken ka. Naibayad ko nga amin ka ni bakla dya inutang ko kani katugangak. Anya? Kat kunak man no imay ka dito tapno umay agbayad. Saan matgayam ta umay ka laang makisarita? Ay, anya lakit din aya. Ikarik mare, apaman nga da kwartak, umayak agbayad. Anya? Amo matgayam ti makisarita. Apay, adi mo man laisin dagiti messages ko iti messenger. Ignoram mat ngamin. Asino ko mati saan ang makaungot ngay? Pasensya kan mare. Pangaasim, i-delete mo ko matirupak nga impose mo. Pangaasim mo ta. Saan akon nga agmamain itilakom, promise. Dayta ti maganap mo iti kastang ugalim. Agasem man dayta, uray la dua ti nagipusken ka, gapulang iti item asaan mo nga inalala? Ala, gusto ko man alakay. Nakisarita akon kadakwada. Nalpasan. Gusto matan Dayta, saan mo akayat adang ganti ibagbagak, tamom abasol mo, salbag ka? Gusto nga rudan. Oh, naimbag kuma, no si kalaang ti maibabay ni ti kastang aramid mo. Saan man, pauray siya nga asawam, kat mairamraman, anya lakit din. Biết vô cười. Bà thử nghe. Bà thử đi. Nghe nói giỏi tiếng Anh lắm. Về tiếng Trung. Giỏi tiếng Trung. Thì có giỏi nhảy tiếng Trung không? Lớn không hoặc bằng một thằng đô lớn. Qua đi ra. Qua đi 5 cái đèo, có 5 cái chui đèo á. Nó có thui được đúng không? Đi vô Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia tôi ngắn ngắn. ngán tiếp này, không có cầm gì quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung anh em cũng được đúng không? Xài đấy cái này quăng chảnh thì là xài thì lắp đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì. Nó đẹp phải sẽ quay chứ quên. Không có quay được chứ. Cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người trả tiền. Hôm qua đi là từ băm xoài, tụi nó từ băm xoài. Ngọt không? Ngọt không? Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín chưa? Chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ Đóng đi luôn. diễn đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Cái đêm gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi review lại kể lại là câu chuyện nó cười như nào hôm nay. Ủa anh bắt gì? Chịu luôn, vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Sẽ biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần anh kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào nó ấy đúng không? Em kể khúc nào mà Jubal nó cười không? Là một năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ô nó tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại cái chơi cả 100 lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì vô phản loạn luôn á. Không tôi hỏi chụp hàng có mấy thằng trẻ nó quen hai cái 89 hàng triệu nếu là nó được trai. Cáp màn hình lại không bao có chung gì. Nếu được trai thì suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen ở đâu. Ủa còn anh thì quen mấy đứa nhỏ tuổi có sao đâu? Ủa tại sao? Ý Tức là em, trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng. yêu cầu 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có những tiêu chí đẹp hay không nữa.
Đúng. USD đô la. Hôm bữa thì thằng cu Minh nó nhận tiền bên bông đó chứ. À, Nó những hợp đồng mà pháp luật là nhận tiền bên bông hết. anh Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 5 phút. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì chị Nhi xui vãi luôn. Đúng là con gái dính như con gái nó xui. Tự nhiên thừa. Nhưng mà nó sự thật. Phục quá. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Ấy rồi với em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây sớm. Ở ngoài là Ngoài nó là kiểu y nó chang nước mình nó vậy. biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ trung tâm thương mại nghĩ gì đâu có đâu. Làm gì có tuyến thương mại người đi. Nghĩ là hiểu không? Ừ. Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Ừ. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Đi ai rồi đi phải làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Ăn qua ở đó thì không ăn được. Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn đó. Ra đôi lúc á. Ăn uống ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đường gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ông nói dễ lên lắm, từ từ calm down. Em Không lên thì làm cái khác. thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngắn gà đâu, gì em nhét nè, chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Quay nhiều xuồng anh. Áo luôn. Chết.